Aleksandra Nikolić, pobednica najgledanijeg reality Zadruga 6, trenutno proživljava turbulentan period u svojoj vezi sa Filipom Carem, sa kojim je i dalje, kako navodi, u emotivnoj vezi. Uskoro se očekuje najavljen odlazak u Hrvatsku, gdje će obaviti ozbiljan razgovor sa svojim verenikom. Međutim, i dalje je aktivna na društvenim mrežama, a ovog puta je na svom Instagram nalogu podelila fotografiju bez trunke šminke. Aleksandra je nesporno lepa, pa čak i u ovom kućnom izdanju, mada ne možemo da ne primetimo da je široki osmeh jedino što nedostaje ovoj fotografiji. Posjećanja radi, Aleksandra se skoro odlučila je na lasersko uklanjanje trajne tetovaže obrva, pa nije krila svoje oduševljenje posle samo prvog tretmana. Obrve su jako duboko rađene više puta. Potrebno je od 3 do 5 tretmana skidanja. Napisano je na Instagram profilu salona u kom je radila laserski tretman. Po svemu sudeći, Nikolićeva je čvrsto odlučila da se vrati prirodnom izgledu, a da li će se nakon susreta s Filipom njen osmeh ponovo naći na već prelepom licu, ostaje nam da vidimo.